Ke India kala Rakhe ya ka Swachh Bharat Diwas daga Jingplie ya ki projek bapher da menteri rang badu kari daga Jingplie ya ka fecal sludge and septage management plan ha Shillong lengba ka video conferencing ya ka bala penwandur daga Shillong municipal board hapo ka Amrut scheme ka menteri katanat ka Khuid Kakhe i Dr. Amprin Lengdor ila longkum ka kongsan ila kedau halor ka rukom bread ya kinyut ha ka jing start kat kum ka cuk menta ka ba pentikna ya ka jing shngan kinong tray ba jing tmu ban kentiu ya ka Khuid Kakhe ba jing penne ya ka mariang i Dr. Amprin ila ithu ya ka jing tray shitom chong kinong tray ka municipal bad ha ka ba ila sam ya ka janata personal accident policy shaki khat prangut kinong tray ka ba shongdor ar lak tingka balabei da ka national इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं. So almost 1 lakh households are under a survey. At one point of time, 2014-15, there was a concept that we will have these treatment plans at a locality level, where everybody's septic tank would be connected to this sewage.